Poštovani gledatelji Max Sport televizije, dobar vam dan i lijepan pozdrav sa stadiona Aldo Drozina u Puli pred početak druge utakmice 22. kola Supersport HNL-a između domaće Istre 1961 i gostiju iz Osijeka. Pred nama je dakle ogled pete i treće momčadi prvenstva, ujedno i dvoboj druge i treće najbolje obrane ovosezonskog izdanja Supersport HNL-a. Na vratima je Majkić u posljednjoj liniji, Kadušić, Galilea, Marešić i Marin, u vezi Mlinar, Kaseres i Petrusenko, dok trojac u napadu čine Vuk, Lisica i istureni Ante Erceg. Glavni sudac je Ante Čuljak iz Zagreba, kojem pomažu Ivan Mihalj te Vedran Đurak. Četvrti sudac je Goran Pečarić. U kadru nam je VAR soba u kojoj su danas Ante Čulina i Anto Marić. Evo nam sastava Osijeka, na vratima je Malenica, trojac u obrani čine Škorić, Žaperić, Berko, bekovi su Gržan i Jurčević, u vezi Nejašmić i Jugović, i prema naprijed dosta iznenađujuć trojac Omerović, Bakić i Mijerez. Petrusenko, dobar ubačaj, Erceg glavom preko gola. Posjed lopte na strani Istre, 59-41, ali sada je Osijek u lijepoj prilici preko Bakića. Bakić ide na udarac, u prvi kut pokrio je to Majkić. Lopta za Mijereza, prilika za Osijek, brani Majkić. Bio je to udarac Omerovića, 39. minuta. Kadušić na kraju za Mlinara, prošla je ta lopta, pa Erceg, prilika za Mlinara, udarac Mlinara, gol! 1:0 vodi Istra, na startu drugog dijela pogodio je Frano Mlinar. Suđeno zaleđe, ništa od pogotka Mlinara, ostaje 0:0. Rezultat ostaje 0:0. Ide Majkić na ispucavanje prema Ercegu. Erceg vreba neku pogrešku Čeberka i Škorića. Nije suđen prekršaj Ercega u napadu. Lopta je kod Bultama. Bultam za Ercega. Erceg gol! Erceg gol, 57. minuta. A vidjet ćemo hoće li se i ovo pregledavati. E sad, Čeberko je ostao ležati na travnjaku, drži se za vrat. Erceg je proslavio pogodak, a pitanje je li u začetku te akcije napravio prekršaj. Nova duga lopta prema Ercegu. Ponovno se Erceg lijepo snašao, prilika za Vuka. Vuk pred golom, nema udarca, stiže Erceg iz drugog plana. Erceg završio na travnjaku, to je simuliranje Ercega. Izgubit će Ante Erceg živce do kraja ovog dvoboja, to je sigurno. Ako ne i prije. Žuti karton za igrača s brojem 50, Ante Ercega. Nejašmić. Nejašmić, dobar ubačaj prema Mijerezu. Nova lijepa parada Majkića. Majkić prema Ercegu. Erceg novi duel sa igračima Osijeka. Ovoga puta tu je bio Mijerez. Mijerez izgubio loptu. Imaćemo i ovdje puno posla za suci, ali idemo prvo ispratiti akciju do kraja. Kod lopte Vuk. Vuk može pucati. Vuk je pucao u blok. Rekao sam, Ante Erceg
će izgubiti živce do kraja dvoboja. Ovo je već jedno treća ili četvrta situacija u kojoj je u potpunosti poludio na sudačke odluke. A da, ovdje ga je Mjerez opalio Stravnjaka. I ovdje bi Mjerez morao dobiti najmanje žuti karton. Crveni karton za Ramona Mjereza. Potpuno nepotrebna reakcija argentinskog napadača. Velika gužva ispred Malenice, Petrusenko. A na kraju Škorić, ipak Mlinar prvi na lopti. Mlinar ubačaj na drugu vratnicu. Povratna lopta, Kadušić udarac. Odlazi daleko od gola Malenice. Čeberko, duga lopta na rub kaznog prostora. Žaper prenio glavom, Leovac, prilika za udarac, Leovac, brani Majkić. Uspio je Osijek zaprijetiti vratima domaće momčadi, no tamo je danas nesavladivi Lovro Majkić koji je na dobrom putu da upiše 10. clean sheet ove sezone. 14. minuta sučevog dodatka, kraj utakmice na Aldodrazini. Istra je pobjedila Osijek pogodkom Ante Ercega. Istra je ovom pobjedom skočila na 4. mjesto prvenstvenog poretka. 30. bod ove sezone. Osijek je ostao na 35. Chaotic match. It was totally chaos. I think second half, from the feeling, we played 15 minutes netto. So this was very, very difficult. And yeah, the result is significant for this match, how it was all match. I think we started good first half. We had some chances. If Omerovic scored this big chance for 1-0, I think the match will ending different. But in that moment where we are now, it's like that. We have to hard work to come out from that. But I'm sure, I saw the team, we fight until the last second with 10 players. And we try to score the goal until the last second. So this I see very positive, and that makes me sure that we will come out from this small crisis. It was a crazy game for the situation that happened with VAR, with the yellow cards, red cards, and everything. But okay, also the pitch doesn't help that the game goes in a normal way. But okay, but it was, I think, a nice game to watch.